Kajing penkhalai sya ka quarter final jong ka Champion League. Sa isin kum balaja haka round of 16 di klub baklan bor jong ka deuba Europe kia Kynduh para baya klan bor. Di klub ki bayu urung sya ka quarter final menta ka samoy kilong ka Bayarn Munich na Germany, Benfica na Portugal, Chelsea na England, Milan na Italy, Manchester City na England, AC Milan na Italy, Napoli na Italy, bat ka Real Madrid na Spain. Bat omdon ki klub France ki ban rong sya ka quarter final menta ka samoy. Bat kene ka sin ka banengkong na du snem arah jarsan bagi klub Italy kini rong hadu lightly sya ka quarter final. Haka ka jing penkhalai ka Benfica persya ya ka Inter Milan, ka AC Milan persya ya ka Napoli, ka Real Madrid persya ya ka Chelsea, bat ka Bayarn Munich persya ya ka Manchester City ki badan jingkermen ban poi sya ka final mentau snem Henry ki akan du pan haka quarter final. Bat mentau snem ka Real Madrid ka Chelsea ka Manchester City bat ka Bayarn Munich ke hap ka juk kaliang hagwai pat kaliang ka Benfica, Inter Milan, AC Milan bat Napoli. Ka League 1 jong ka quarter final kan sa sedang nadu ka kat arterik jong mulai April.